Ghana this my Ghana TV for some for Adwenepahene aka k0nkonsa. Abusu ni dey kon so so anu ayede. No am ayede. Adwenepahene. Ombaso no ayede. Family. Ombaso no ma. Sa. What you say? K0nkonsa kakra. Na say ye gina so na say abonko mo na fire. On say fire man me bad dey na say ojawo. Ti ubaso no ayede na wa share sa pepe. Family na twa ehia. Wa hwe de we ahofo na de edwale na. Oba ho fe wate. Akwami ni mjom. Ahofo na edwale wo sei. Mama, we share so de enye izo. Oh. Efata wo. This summer. Hello, this summer. Summer be there. Almost say. Mra ni nkom na. Adwenepahene na busuan K0nkonsa. I said the makacha say me dey Abrokyire de. No I share video no. Sa pepe like na share. There be a chon yere dey e ben wo. Chon kunu ben wo. Eno ne eduru. Oh say bibia is on point atade ni su. Adwenepahene TV su sa pepe. To ba so no wide no share video no. Na say bibia dey bibia koso kama. So makacha say Abrokyire de there bia no. Makacha because we the way akromo asisi na. Okofa oyire free o my Ghana mu ba na aso no oyibo oyire te ha mesrewo ba bi egu awale pa ya Afro shop Afro shop kromu Abrokyire egu awale pa kofa oyire ba ana so bu ho ama me ne nua ekofa ne ba Abrokyire kofa ne bedura Abrokyire a na wagya no no so na otete Afro shop African market Ghana for de okukuduru ho a nka fe de say Obeba kromo se na akọ Ghana shop na akọ akotade but ko na wo ko ho no wo pie ye na no na ebusa wo wuduru wa na ebusa na ho na atumi ko so kokoduru ho no ma ompese wo che obi ama akọ nipa ne 20 ne gu ho a ompese wo che wi na akọ che wi na akọ che wi wa abra wo ko Togo shop Kenya for shop mama enya de a nipa no ono no wo de Africa for no kra de no ko Togo shop ne yi for shop a omunya afira ko chema akomako emwa se Ghana for nkwa Afro shop de da bia meka yese menye meka so because me angasa pa me call Ghana African market ache because first en kanena na da bia me solam de ho yi kwan na me ko ba no da bia na udin ana ebo odin na abrante we yo na say yo wo so a wonye hwe yetimi group ne yesew ne ye kan wasem so ati ase ntam da bia meka se enke ebe de pass enke obi abako Ghana shop akotade enti mona ma bia African market no mo angasa kra mo money na ho because mo angasa mo yan k0nkonsa ti mo gumo shop no se ka mo se Adwenepahene ne yere yenye so da bia beka akirem o shop no wa bia aboka no ugu no ye kan wo se buoi on se Abrokyire se no sa Afro shop no ma me yankwa egu awale papa relationship e breaking it down because who do nim say oh wo yera ba wakofa wo ba bi free Ghana ba wakofa onu bi free Ghana ba entika onua no enko Afro shop bi kro otifi kro na ninya de na ninka wo kwa Afro shop kwa yiniti okwa na ebusa no na wo ma me ne hwan na hwan do ba hwan na otene nchen hwan do ba no ma start busa ya start busa questions enti wo obi a wadwumo e ha no one start na wo ka won sem sa enti the moment I be ka won sem no free ho na omo de won sem ayede esi ho atna ho no na omo e ha yes sell poto omo gu omo shop enti nne no nipa bebre nko African market enko nyede enko tade okọ no osuro enti me da bia meka shop no de obi nka se mamo enyede enya manfo ho but wo na wa bie shop no wo na se otimi control shop no because uko obaso no asene stars yes no why dey why share video na dey eda ma yesa pepe o ma me se dey make no wo bie shop na ese wo otimi control nipa na omo ba betwa de e wo ho because Ghana for on bie shop na omo bie barbering shop eda she inside nti na barbering shop na dey e inside nti inside na barbering shop na dey e wo no ho ne nipa ne ba obeyi ne ti a nko yi wia no de no okọ unso bu ho ofele obeto ade ofele meka se bu okrompo bi obabeto ade bi okrompo ne bo onye dene but enam se nipa gu ho k0nkonsa ekoso ntine wo ba wontumi nye de ento sa ade no so hu enti okro okoto koko adu what is a ha odu honom no Ghana fo atwa adabuzia fo beboa me Ghana fo atwa wa ahia enti wonti bi nto ade kora esa woto koko adu kenkenka okoto koko adu abusia koko adu no akoto no duro nipa atwa wa ahia
was Adwenepahene. Share video no and What as a share video no was Adwenepahene. Come ko ko ato. So me ko nipa gu me fele. Better na mato. One wa bra ofuru one okọ ye Kenya for shop. Togo for shop. Okwa no kwa nya ko aduru no. Simple as ABC no aye no ato. So because hono bia nim no. Ba Ghana ni dey because na sa brand you ko tua no to. Sister we say ko wo no ho. What o Bible okrompo ko to ani dan ya aduru. E wa Afro shop. Okoduru nipa gu wo fele won to. Ni nya na egu sa shop no. So we say okọ one Afro shop ta egu pa Ghana for. Ghana for no African market na tagu e wa Abrokyire ha. Nti na be mani abra make say hwe wo ledela e buy and go. Wo Aldia e buy and go. Da bia nyoma ye dey e wo ho a omoto. So atia say Ghana ni be bi shop. Enka tie krompotimi expire. It's me expire. Say last time me koton kati nka abe. Me koton abe na me dey ba be ye nkwan. Abobbo ne gum krowa. E na egu nam say na me share na expire. Date na egu ho. Oma prepare for one sand for atale ho. Yeah. Obepa no for sand atale ho. Nti eba no sa na. Mani ye nto baako. Omo nto because utu omo for omo mfa. Omo suban. Utu no for omo mfa. Shop. Nipa na beto na ade uwia no ama na ko. Enchi nipa no ent na ho. Dabi. E ma nipa no akonya e wo. Dabi. Oya wo se. Oya wo se an e na kana say nipa no ba beto bia. Yo. Africa where? Yeah. Morocco. Morocco, yeah, then Africa to Africa. Yeah, where? Where? Salam alaikum salam. Where in Africa? Nigeria, Ghana. Oh, Ghana. Yeah. From Ghana. Wants to hear in the near? Yeah. Go. Gesundheit. In Negorut. No good here. Okay, It's so good. yeah, Zeba. Good. Yeah, good. Cheers. Mask good, brother. Choose. Choose. Give Africa. Yeah, man, the power. So what you say? Ntebusuya sa pepe. There be ebe kind of cry there. Ede achiremo. Ghana for Afro shop no. Me ya pass egugu. Omo bia enche na egu. Ene mu nyoma so da bia na spy. Adentina nyoma no wonte so. Hwe wo kwa Afro shop ama me. Ade a obeto no Ghana ni shop. Ye 2 euro no. Obekwa Abroni shop na 99 cents. Sa 99 cents no Broni no enya 1 cent mpomfa so wo so a. Ope. Enyoma no be santem. Na o sakofo foforo edaba. Ghana fo bebre enim business. Obekwa kofa nyoma na be gu shop num. No aye ne bone den nyina chikra no. Ukowa no waja udin wo ho. Ghana for shop ukwa register. Udin no waja wo ho. Akosia mansa ne abie ofalim. Ni passport so ba kroma. Ghana for shop obi afa da ho. Ukwa akosia mansa ofal nie, kwa kumanu ofal nie, we ofal nie. Ntoduru ayese wo ma me de sei. Wana do ba kroma papa de sei. O yire ne hwan? O yire tim ko duru. Me say ma me o yire tim yes, very good. Wo krata. Na wo bo hu musuo ko kase wo ni bi. Ko kire wo nsem de kire. Ewurade. Wa we ya omo kura no ni omo nya ntoko. Wa ni betwa watu. Na wo de abesha Adwenepahene. Wo de abesha Adwenepahene. Wo say Adwenepahene. Adwenepahene atwa watu. Na wo refi se wakoja wo nsem egu African market wo. Afro shop k0nkonsa pa. Na nipa na ono abi na Afro shop no. Ono na ngasa wo k0nkonsa mu k0nkon. k0nkonsa mu chairman. What Afro shop na ni nka wo. Instead of say obetete nyoma no so na enyoma na kofom na obia wa beto bi no onye enu ntira Abrokyire ha da bia na Afro shop egugu what asam so obia send stars ye money panidin na 200 stars. Thank you. Ngege titi na me nhira osai pepe so ahu enti da bia meka no kra kire say hwe mentimi se me no me di dwa wo Ghana shop ache wo mo hume me oba hume se bia social media na bia be hume apart from that ntima mediada me ho so to me ma wale so koso se ka me yire ba Stuttgart ya no anase bia me yire e ba me ne me yire te no e na me ja me yire no ne na African market no na ma afa ni ekọ bie wa apawa enim ne da kire wo yire e na wo kunu pa hwe wo kunu no suba ni o e na se yo e na bo se wo yire so ta akọ African market wa be ma no duru wise wo yire wo ne papa we yo me free hwe wo yire ne papa we anti omo de confusion be simuntem because omo mpesa awalefo betina bom omo mpesa wo ne wo yire mani baje e wa awalem ntimi de metu Afro shop omo mbi Afro shop fo no fo mamo nkasa Adwenepahene k0nkonsa no kra pa na me ka kirewo me mfa ho me ka no kra de akirewo
so ati ase me kam no kore e de a kire se wa bi Africa market ma wani na ho na fa wo ho toto abrofo no ye wa abrofo krom yensua de abrofo no ye no e mo bi fa bia €2.50 e ma me go shop because shop na wutua dan ka na board ne nipa ne ba wa beji bia €2.50 no e betuma tua dan ka entimi ntua ma nipa ne nto no wonko oto anu okọ obebe yi ne tiwi a no ede no okọ e ma nipa ne fo maje e kan se ho ma me ni fie e ho nye e kan se welcome a year nipa no ba betena ho 24/7 eno ntira obi duro so be didwa nipa no nwura ho obi owura ho a hu se nipa egu ho na hom no asasa na chi because on pese on top because pese be ba bebu bobo ni dindin boni bia nti African market e wo Abrokyire de he omu gu amanfo relationships papa na wo jama o yesu di wa kwanya ba sa old burgers no ma me ko na memra sa old burgers no mugu kan se sa omu sole omu de Afro shop akoyi kwan ati 24/7 uduru ho a afa ne be busa ho yire de ne ho ofe o wo kunu nie ne ya busa na papa ne hwan na da be na mo wale ye se ya o ye mpemu yie k0nkonsa ekotwi kobreman k0nkonsa ekotwi kobreman ombedi wo k0nkonsa saa ama afre de wanga sakra na ebe create confusion e de atom ntem nti ade ne kwa se koye ntokwa kra mpu na akwa koye ntokwa e wo ya kan se ti amote o hia wo yire a wo sen we de maame wukunu kwase ampanyi no ho ai wukunu no wa mobra bia wo sa papa na obeka so wukunu mobra no afi wa start busa wukunu say na very good akoma say oyi wo fie no busa questions akese very good so no nipa no oba obedi kind ne dey fake ayede aba say ne be ya obetoto wa no ama wo wa keka nsem e dey akire no yes so ati ase na me yere e ka no ntimi da bia me adwempan da bia no ekotena Afro shops ekokase woni krata especially omo free eat respect bia no be ma yema ebuo bia no be ma omo bu Italy for wa hanam adwempan fire omo wa ha me dia ya na sa ansemfo na e mehi se obi ti Germany ha se Italian burgers for na obi ti mame ade e mehi pan so obi ti Germany ya o se e na me Italy for the omunye burger for ne e kan burgers pa na mame ka first ko bi wo Italy a ke mfa na nsi form je say ho no nwuma asem ye de call form no nto bi ba ha se ya wo sen wo ye ofri Italy na wo ofri he fa na wo ofri ya munya sansem hunu no na Italy no agedin yi pa Italian made unya mpo no wide no wahye mompa boy quality nto bi firi ho no mba ha se ya memmu nipa na bomfia because we German kromat e bi company pa no free Italy ba akra meka se krokuta na passport anase bia owo kuta na krata bia oba be na dwuma but obi free Italy ba ya Germany ya se omubu se oni krata oni pipa ho so unim nipa ne ntwum unim kwan nipa no fa so live so ati ase nti mu na mo je sa ansemfo no nipa ene onye de na de bi menua no mo anya sa ne wa me adwempan de mu ni me ne nyina na Afro shop no omo ne di sa nyamarasem no me Afro shop de me de ma me omo he me hi papa because minim ne mahunu minim ne mahunu wo bo wo musuo edu ho yi kwan masa uduru on na so omotimi de obi tena ho ade abufu ne se ukwa na se nipa tere na wo ho a ma me na oto aye dududu wati kwa dududu ompese obefiri ho wo na wo akolas no ofiri ho je omo elia ye do asem besi ho na nipa na ono bia na Afro shop no de wo file ato ne ya heda busa sister na maame we so lady we so bra we so was odi ka ho na no maame na ese nsem ye de nsem di akire na brante we do ba krom a emma sister we ba krom a mema eso okunu omudi ne se to obo sa afede ho apɛ na kan se ayi fo no old burgers no ene we de sister connect na me obi ya Afro shop a sa nipa no ona ekɔ connect ma eda ma manfo e wo Afro shop onim so wo kunu pa onim se sister we wo kunu obefo so se nipa no chenchene onkonkofa okunu achi sa na mo ye o nti me meja adwempan na da bia me ka kire mo se sa Afro shop won de enya de a me adwempan na me fo o mo so wo sa ansemfo no ho to mbeja ya o mo nye de o mo nyai na mo shop no enkoso won se mo shop na mo bie ne egu shop ni nyina egugu nso be ko Togo ni shop maame na ekoso eni me se last pa man bi Stuttgart ya say man bi wo ne shop wa bie maame se wo ko da bia na
the nyoma ye yi nyoma na ye komo koba na omo yi nyoma na omo koba me say eh na den na Ghana fo nko ade bi shop a wo fa anim ho no enkoyi nyoma a spy na gugum na omo asan ne boden den na Ghana for shops so ade ye ma yi ne say omo san fa nipa mpontu omo ka wo omo fa workers e wo ho nti obi a wo fa worker wo ho no sika bum na wo pe no na nyoma na spy nyoma na spy na nyina chi no obi de ne yere ba ade ye ma yakran so obi aboka pa eno ntia ne bogus bebre suro se omo ko Ghana ko fa ma e do ma ba ha se no bogus bebre suro so ma ko fa ma do ma ba because onim so ko fa wo ba de ne ba ha na se o introduce no wo Afro shop say kim na wale guo mu ano no begu na wale guo mu ano no k0nkonsa ko twi ko breman o mbe din k0nkonsa afi de wote ho a wo fie ni je ni wo fie nti wo ye boga yes wo ye boga na so ko fa wo yere e wo Ghana e bedu Abrokyire mesrew o ko Afro shop na odi na chi o ko Ghana fo mu a di na chi ko Ghana fo no omo no say school bag I want talent say school bag o person wale koso there eno simple as ABC mama o person wale koso a won pena twe ate ho ekoso a ba bia oba no e bia te se bia me meet Stuttgart he na nka me yere betena Stuttgart ya no me yere oni adamfo so ati ase me yere po bi na di nkomo a wona me so a na o ma di nkomo simple nka nka me yere esole a wote what African market me yere nko tena African market krompo no ene so like keke kansem no na nka me ja me yere me ka se first me yere baaye oh eto da bia no wo ka ye call party bi mami bi say Adwenepahene very good na wo afa say na odin share dem me fa ne me de share dem I was like eh and am say na ka me nkonko hata no wa awiem me hata no wa awiem na mu ni me di anyamara se menya kwan me keke kansem kire me yere me boa obi say Adwenepahene na yere fe na introduce no na am introduction be me fa me yere metena wo fi ana se menye dai enu ntina ne still na ano me ma wale eguso ejina so no nti tu hofo afutu ye kan nyina no Afro shop k0nkonsa ko twi ko breman egu ho we wura wo so kwa kota ade no wo pie na abranti we so kire no hu sister we so kire no hu me se one time me ko Ghana for shop se me kwa kota ade me wura ho na na omu gu obe 8 ena me chia bom a efuma ba kwa no ana won che obi ensem ma akoma na me sa ade ye Ghana nye Ghana kram se ye wa yi ase eyi ase krampo ne no krampo ne ye nchia ye boa 200 stars thank you ene krampo eyi ase krampo ne ye nchia ye nsem ma akoma akosi nti obuo kwa so ma che mu nyina ye dai abom enye no ano ma che mu nyina abom nkade ba asem biem ehun hia sa afi ne sem be che che ana no pese oji nsem shira na me metia wo nsem na ba gimi nsem shira ti so mo na nhwehwe ne mu na ye omo nhwehwe ne mu ene ye omo ka se mlem na me kwakwa ko yimiti me koye oluma bi ti wo me pie ya an no de mesi wo no ka me ho nsem na me so ka me ho nsem kra mete nti me Ghana fo ne de minimum ye pa wo mpe wo ho asem a bra me fa ho nyi kwan at the moment na wo de obewura Afro shop say king yes ole san ene o ka Ghana fo nsem na ka me ko ka Benin fo asem Benin fo asem na me ko ka Togo fo asem na wo tete ye to me afei na betete omo to ma akoma omo dross tu nyina betete se eka Afro shop fo nko ade I promise say ya to but na wo tete omo to ko mo dross tu nyina betete me kan bibia because me say afei na omo dross tu betete ko pem se k0nkonsa na manfo wale omo gu no Afro shop no omo nyai enioma na spy na mo so le mo gu so etete spy date no e defo fro tale ho mo nyai poison enye poison ma ye di nnuane bone e okro mo to ma manfo mo wie so mo se gu manfo relationship obi sole a odi akoto obi a wabi Afro shop onim se mesrew we the lady we the me hu so ta ba ha pa me hu so ta ba ha pa nti sa lady we dem so ye ne lie e de e ma me wa bra wonim se nipa no okun nipa no wo mpena by force nipa no discover dada nipa no wabi Afro shop no se chenchena ye lady we lie ma me ade na wo na Afro shop de wo ma wo twem wo ma wa hem e ma nipa na ono so koye obi lie wonim se nipa no okun wo de wo ma wa hem nipa na emfa k0nkonsa umma wa ham emanipa no emfa but wo de okwa akotutu egu nipa na so se ai maame ene ya bla ni nkomo e maame ya bla nyese na wo kwa akoton no wo wie so a wasan ade nipa na kosi wa kwa akose no mu bie shop no se mu bie shop nda begu amanfo kunu amanfo awale amanfo relationship na asese nipa ni mpo no okunu akon a wabedu shop wo mpo no na e bia mekasa e bia stress ache no na e bia nipa no ko bia no second say nom de nipa na si wo omo de nipa na si wo be sei nipa no keka nipa no ho sem 24/7 nti menua no mo a mo bie African market mo mo ninya de na ho me Adwenepahene me mpem bone
no crepa na me catch because na nsem ma me amanfo su esu amanfo su esu no enye su kuma na amanfo su esu no ma me e wo relationship won na sefo no enye asem kuma timi da bia meka se wo ye Ghana ni na so obi shop a answer shop no because no one k0nkonsa efrim emo obi ametna ho Afro shop wo obi Afro shop no so suya so be kan wano aye de atum suya so be kan wano to suya so de bia be di dwa wo ba bi foforo de bia be di dwa me jai no ma wo Afro shop Ghana for shop di no be 3 years ni o so what you see me say first me call African marketer the entra African for what e dey be entra me drive be 1 hour na makwa akoto maku e o baabi na ma drive na makwa akoto emo e o baabi dey be entia because me mpensem fun me nsem fun me chiri nsem fun because we be African market no pia na de odin asi wo one way a nipa no nsem fun beti kan tu dia ma wo no wo ko reply yes wo mu ade na me ba se ba be to ade for na de o mu chin say young boy and a young girl Abakrom han no koso yes nipa no te no amone brain there so no so mpesa o so be koso say na so mu say young boy who da care mu who live life and na your mo what you say na omo na kesa omo eni ye de ejima ye very good enso no entisa adwembone ene wo mu ti so timi da bia me ka kire mo Ghana fo na ye wa kontum no mesere mo ya me ani na ho opeso koso e wa abrabo mu stay out so unya African market bi na se omunni k0nkonsa omunye ne omafun bia na akono akodi udwa se de be ya ho be de ho beto be bia obekwa e de amane ene osun e bebre wo de menye de menko ho no da bia meka no kore e de akire wo saa ne ma no wo ya edro bia ni ho a esene se odo onsom so le ya yese Abrokyire de ye nwale Abrokyire wale de enyina ena Abrokyire wale na Abrokyire wale a enyina ne nyina ne sen osole na kokoduru Afro shop no no e ho na afi de wo kokoro nsem so agu ho wo ba hu ni krata wonim se wo kwa Afro shop akoka wasem no maboa wo omumpo no mkwa kosewo omumpo no mkwa kosewo nti da bia meka no credit akire mu se wo bedu Abrokyire se ya na wasua de wo bi se ka no tom no mo no mgo Afro shop no ka wo sem basa se wo kwa Afro shop ko yuti a wo ko yuti wi abra na wo ko obi timi ko duru Afro shop ma me wasemi ko free beer €2.50 sa old burgers empanyimfo la no beer €2.50 wo kan ya say na say o ko gina Afro shop obi wo ko timi ko gina gate na no oduru amba na de wo ya me dai no o say o be sere obi a na nka won sere obi a no kra no nkoi wo sere obi a na wie no wasan akwakosew o sere obi a €2.50 na wie no obi a wasan akwakosew na ko gina leather kwana no na abrofo nduru wa no asere wo na kokeke kasa won sem ne de e wo ho eno bi wo ho adwenpan me koka yesi boy na adwenpan na adwenpan me so da bia me ka kire because me ade a me ka kire no wo be hu say yes no kre baby a kan say Bible say baby ba nu na ba se be twehia no na kan say yankopon e de e wo ho the same thing na baby a Ghana for me nu ana ba se be twehia na k0nkonsa e wo ho ene na fa o what you say k0nkonsa e wo ho nti k0nkonsa ombedi k0nkonsa ma wansa obedwa lie come for hu sem sa obi Abakrom ha bia obakwa lunch ne hu Afro shop ya wo de udi aka o list awurade me say ombe ma afia wa ma wa ne beje hu sem wure be ku wa brabo mama awale egu nyina agina Afro shop mama awale egu nyina agina Afro shop nti se wa bia Afro shop a na wa mo ni aidai ada ho me ni me tufo e na udi nsem fon so a me fa yawo no krepa na me ka kiro no me tumofo but to san be din nsem fon a ade e me bufu e me tan se me tumofo na wo san be di matem awurade Yesu no ma me kote abre ai me tumofo wa bia shop na wo shop no dan ka aboso wontimi hunu aya so betete moto ma hu yo betete moto asa atete model omo dross nyina betete omo de washing machine esi de dryer egum kra na still omo de ko tailor kra omo ntimi mpam ai metete omo dross nyina atete me tufu na asa obekeka sa ansem fu we say ade nta adwenpan na ka se wo de wo bia African market nti wo na wo de k0nkonsa gu ho me ka wo si boy na wate bi pen enter da bia me yerebo me school bag no me ma meto ade da na wa ba ka se mfon e de akire me da bia me ka no credit akire nti mo ntena ho na wo shop no engu mo shop no mo ntena ho na nya de nengu na ho na mbetimu piga ho na mbetimu piga ye ka no credit na mo mpe tie mo mpe no credit because who drew Afro shop na say ade bo kura na me wife we ka no obu wo kope ko aduru ato
Koko edo kwa kopato no duru ha nipa egu nti no mpese obeto kra wontumi krompo nto obu wa meka se ni sika ekuta no kra mpo na sika kakra bi oduru bi addressing bi a wa address hyepe a odi duru no wontumi nto sa ade no ofiri wa na de ne diensi wo ai na nipa asomasi na woni suban kankan se bi a wo no ni obi krompo wo ho a woni mu asem mu kakra upie ya abaya we pa wa ba hai minim no almost oba hai antena ni kunuja because okobo adwa no was starting k0nkonsa create stories bibia asema enim no okato so dubo so na mabonten pe ena ba bi omotaje amanfo yire mpa so ye Afro shop sawo ba bi omotaje amanfo yire mo pa ye Afro shop nti Afro shop de bibia wo ho be kuhwibra ai mpanyimfo no kotena wa bia €2.50 ogi bia €2.50 sinanimu a na afiri otewo na nsem a coach kobra man to bo musu na won se me nyi wa Afro shop bi because me pensem fon so what you say de me kokosi wa k0nkonsa na da be na koso pa me na me soso me de me so pa me de a ene ne wa wukura nkenye ai me so pa me a me number 1 stopper what you say na brand we me ka say time I started awale hu programs a ye ya awale hu programs no makotena Afro shop na brand we wale da be ena me soso de me kuta me platform no de di matem na vrongo me tia haya no ba be di watem woni pa be trepe ne bete me di watem ma ni pa be over billions ate wonka munsu anyansa ye de me kosi ba bi yitire ne ye ka me ho nsem Afro shop ne ye ka me ho nsem na brand we ba da ben on se mo ya ma ni pa na yitire no ena me nkonko yi mitire biem no ese waboka waboka mo ya ma ni walusu customer ni pa no a so atase ni pa no a obi Afro shop na me ko ho a na mo de me kokosi wo no mo de me koso ko di atem on se me nko biem me na me kwa me timi tonyo ma 150 200 what I say 80 90 50 ene se scanner nko ho biem na sa no man ntire na me ko e kan say Togo for shop Liberia for shop what I say Kenya for shop na kwa ko di mi dwa simple me pe mako ato a no ase matuka 1 hour away no ma drive no ma ko me pe mo ato a no ma drive be 40 minutes ma ko no ma head no ma kwa akoto so what I say enu nti sa no ma no ama ne mo lose customers more lose customers say bam say chabam nti da bia be kan okra dey ed akere wo se de be ya wo so no wo hu no okra bi ya dey e wo asem nim nti da bia be kan okra akere na ma mboa nti sa na dey sa na tie wo ba so no dey no wa share video no se ne be ya dan da bia wo so be ta Adwenepahene en na busu en dey enka no show mu we da ni mo she pa bende Afro shop amani hunu part 1 and 2 from Adwenepahene and Betty what you say Afro shop amani hunu nti mesremo e wo Germany k0nkonsa na wo baby a ajiegu ahonfe na adwale say oh see this yeah what's person so fatal oh jam ukunu nim dom meto ana mato bia ma meyere ai ukunu nim dom so what you say ti meyere bom se school bag no ye we beboa wo enye se bia ye kan de dia agro asema ye kan ya asem no krepa na ye kan obi a no be see my dearest they carried the character from Ghana so it's difficult for them to change so suban bone no ano edene ti mo anya ya kwakofa ne o ma ba besum ho me hu Ghana ni shop ama me ye deliver ne o ma hyew be bia ye koto ne o me uju ho ana kasi ho esisi ho no mo yi ne ma ko mo laga no mo yi we aniema amanfo to me se wo de no mani amanfo to enso tompo wo de no ma duru wa enso to ba se ka musua sa na mana me se ma me se me pa ho se ka ma bi Africa market ni be kuruma wonu me meye there be ba bi e boka se ne kura no me ma e ka na say eyi me nya me na metena ho ba bi e boka se no nya me na metena ho counter ho no me ma bruni na aida ba betena ho first place bruni betena counter ho no agigiska because Ghana for no bia obi ba wo sen an e na free me bia €2.50 so what I say no ba pe bia €2.50 aida e free ti me konkotena counter ho na ade ma nima ba ye fom me ma bruni atena ho e na wo ba be 1 hour uni wo ho wo ba tambo ho wa cha 30 minutes aje obi oba be yiniti obi oba be yiniti so kra na bi o hye na 1 corner wo yiniti wie ya we de woko ba bia counter no wo ene ba bia ne o manu gu no e ho no nya afi na ba betena ho wo pe ba bia tena aje wo hom ya no akọ shop na wo de woni brebe de ba be gu to pe ba bia tena aje wo hom ya ko train station akọ tena ho se musua sa na o ma na shop no be koso ene omu di yatem nyina na o masa aba bedoye
because Oma who said no cry and a year they catch her. Ewiase wo ho. Yes say Abusiafo. Ewiase ma ye hu na ne ma ye te no ho. Mama ewiase wo he. Se da bia wote wa on. Da bia me se kan no kore. Se wo kan no kore on, magana fo no start ne modi bone. Ye ndi watem. Ye start say e bodi bone a. Eno na ye. So ate ase, enam ti kroma meti nko bia benya na nko kasa me ho. Stugati ameti nko bia benya na ka me na damfo. Ye mpa ho. Obi benya na nko kasa me ho. Se oh Adwenepahene akuku damfo mpoti me frem. Adwenepahene. Enso those days no. Na omo angasa be dey e betwa ball. Omo angasa timi frɛ obi abranti se but na omo start frɛ omo angasa Adwenepahene efe so ate ase me also ya me na ma welcome kama na ma kyerɛ wo sɛ dwuma de na media no on se first na wonte ase but ne on se nempempen so nyamo pondi ni pakwa koduru nti no afa de obete ase by force on te ase kra be de obete ase so ate ase awale nsem a me start ya me kan bi mu huri gina me kon so se ka me nyai awale program me de me ye me kyerɛkyerɛ nsɛm no nyaayɛ nkofo bi mu kɔka bomu so ate ase sɛ ka me nyaayɛ but me Adwenepahene no me tintima ye ne me meka sɛ meyɛ no untumi stop me da ɛna meyɛ so ama later no bɛte ase untimi mmome nti no ba join the team no as simple as ABC simple what you say if you can't beat then you join what you say nti na busua da bia meka no cry dey akyerɛ mo sɛ oba so no ade no ahye video no Mr. Yeah, see, I'm on support movement on Becky TV. Obaso no I don't know Becky TV, air boy juma, Facebook, Adwenepahene so say the air boy juma, YouTube, Facebook, what you say. Becky TV or Adwenepahene TV so the air so what you say. CEO on back up. You see, I'm on uncle Direct TV, Direct so Munko Direct TV so enko follow no why. And Direct so them crap programs where they Direct TV also a page. What you say? Nana man kwa way. Hey, Nana man kwa so agina tadi o. Nana so agina tadi e. Eti say hello. Say hello. Nana man kwa so agina tadi e. What you say? Say pepe. Ti mame. Ke bi kire wadofo e na. Yankopon hira mo mo Sunday stars mo share ye. Oh, mama love sign. Sa pepe. Mo send love sign no ma. Sa. Ah, I'm fair jalo. Ma show ye. Be ma de ye hona ye adwuma. Na show ba na oba. Wa wo support ye bia. Mo di atem da. Ya famosa. Obi ba yo di watem ye press ni ye. Oh. Ya fa ni na. Wa enye hwe. Obi ekurasi ni wa ekrum ni kona ko bi page ni bia no na obi mehwe Jimmy eh normal ma me kura dem mo na odi matem kura na me to na mesre me wi am hwe comment na me ko hwe picture pa ni wani mu a esi mo fa o manyim ma an se usuru fake account se usuru obi a di atem na okọ obi a ma me obi a won suru ade no e na odi nanim ba obi o suru ade no odi fake account e ba ntimi me hu so fake account a me bu abo bi me mu nipa so ate ase enti no ma me eno no de me no me sa ansemfo no de me oba na se me ne me yere akono ahofo na adwale so me amedia na ase la be ye wo de abla beje koy wate ase movement ni su Adwenepahene movement wate ase t-shirt su ebe do style bi Adwenepahene Becky movement wate ase ebe faw se rap channel so wate ase nti ba so no ahye ye ma wate ye ma odon so ohu po se che esa credit ka se oka na ohu po oh mama se wi ase wo nyame hira wa no hira wo se twantura sa ye da aka wo nyame hira wa no hira wo nyame hira wa no hira nti ana uti wi ase eni kwa se wo pre wo ho me mpre wo na me Adwenepahene no me nsinsu ma sana ma ye de maham me kan asem ba akoto ho a dog what I say me ntunta so nto fom ensa ntam dog here oh me ntunsu ntasu ento nyede ensa nyede emfa enti me ka asem ba akoto a maka ato ho awie me ko simple as ABC me ka asem ba akoto a my day maka awie so ate ase ntu ba so no ayede no wa share video na ayede e de amai no wa send this stars no wa share no for tonight oh me dey awie me di na awie yo share me di fu awie tie say me we ese nsuo nkwa na me no me bo nsuo nkwa so ate ase tie do mu nyina each and every day mo support movement no yenyema odo enso ema obi emesi wawale ho ema obi mfonani de we amesa manfo do mo ni esi awale amte ho kra de
chese me dwene ho amenti ase Adwenepahene nko awale mu nyame aye enso ye musuo unya bi so da wo sa adwenpone wo tirimu a wono oba ate because dem ye ma wo ayo mu bibia na mam say your time ni ho ya ena me dem ona wo time me ya ma ade na obitimi be kase de wo ye no amanfo bebe wo ho mu ye bro so wo fie so mo fa me to social media na adana sani pa so obi so nim kasase no adana nipa no so e kasa wo back door no fa ma social media na wo so betra social media be kasa nti asem bi wo a it doesn't make sense. Me who say we are say yes also yonko a very good say pepinete because me from day one ena nipa dasani e de nani si ma wale ho si me guma wale o bai want me understand it wakwa se si ano ya bo watieti a so atapo so ese wati ase ese mo sen sole ani wo no otan aye mo say matenkom ma wo de enso na nya kama why o ma wo de so a da bia wo yeta wachi ade de wo wiase pa se wo ba wo ta wachi na wo je wo yere so da bia no so wani ji e wa abrabom ba bia be ko bia wani de wani ji ti da bia metumfo so what I say me metu a na me yere watiem so what I say obi ase ne 100 stars so what I say asa pepenti me ka kiro say na adwa nya me shira pa on so omo a obi bia we de uyem what I say movement no e de Adwenepahene ne baki TV movement what I say t-shirt no so ye de esu so ba no abejoin sa pepe yes what I say team no mo e very strong team no mo e so what I say nipa be 1000 Adwenepahene baki Mama. Say boo. Enso no want me stand there. Until sanity. Until there be a bonfire say, also because we abrabum. Obedra Abrokyire ha say na ye kan Afro shop k0nkonsa. Afro shop for ye monya we omo ye k0nkonsa. K0nkonsa na no wedene. E we Afro shop. Enko keke kan won sem we Afro shop. Nya sa wa wale begu seconds. Old burger so mo de bia €2.50 ne. Tomatoes and toast 50 cents ne 39 cents. And no de pay ma we was sister. Na wo ntoos wo fie de. Say wo kunu kura wo nyusuka o. Nti me nko to bi mfamero. Say ya o. Nti wo nya wa wo nim so wo nya wa wie. Wo kunu ni wa na wo na wo nim so na akokan wasem wa wale sem kire old burger bi pe. Ebegu seconds because no to nyina mpa ya wo bon se ne de wotena ho na anya yi. Nti sa na wo so a wo ya yongo no aba no. On pese wo so de be de. Ebe koso so ati ase. Nti da bi ebe bon pa ye say obi ade nya de enkoso. Nti mame kanfo eye Divine organic skincare product. For open ku ebe ma okala atoso aye okala is a sardina divine na open etimi ehu bibi so aye hair TLC and I say opese wo send this coffee de ehia aye tap send tap so what you say first time but Adwenepahene TV Adwenepahene promo code Ogumbenya 5 euro and I say US and I say Canada $10 aye yeah that my so no share am I no follow page no I like it na was subscribe to YouTube channel sa pepe na bibia akoso kama eda mu nyina mase obi anya study ewo enoma ekoso ewo wiase ma relationship ate ho no ma nenye de awale ate ho no ma nenye de se de be ya daachi bia no wo so be koso ya de ama wo ena old burgers na make and dey problem pa old burgers na dey big problem pa and ne de mu nyina mase se mo ba so a mo be support movement and dan there bia mo tonko so na mo support movement no be TV wo Adwenepahene TV so at YouTube Facebook TikTok be bia ye wo na momwa na awale enso mema no munya se motete ema ewo akwantum no ma ena wo mo ba wiase wo mfempade ene oba ntu nya oba wo yoba pade a no agege no so kama yede mbesi anyame adoma besa tie nka bia bye bye peace out.